Kotu nanjete wakesana yante Bekan Bekani gimna Pakistan na Dawuti Borobodi. Ansile kan jede maka apa kalima Sesan hari ulen inti kuat Kase Kristina itu dia apa Abang gopna ke Nabi Yesus Kristus Disani ayyan wa ikara na ko dapat Kubude kasi bilakisi Kenna bana sabi hagama bana jai Kanafa kana sinjate lubuntiya ati olchakia Kanafi siedate lubuntiya Kanafa kana sinjate lubuntiya ati wodakia